Om Swastiastu. Titiang Wastan Titiang Luh Pibriantini, guru saking SMK Negeri 1 Denpasar. Sane mangkin jagin latarang indek aksara Bali di berbagai media. Ngiring aksara Bali wenten rumpun nyane siu mangatus sane kapertama wenten aksara saking bahasa Jawi, aksara saking bahasa Bali miwah bahasa Sansekerta. Aksara Bali punika wenten tiga soroh. Kapertama wenten aksara Wreastra kanggen ring kehidupan sehari-hari serahina punika inggih punika hana carake date sawala magebange pacayatnya. Kaping kalih wenten aksara Swalelita, kaping 3 wenten aksara Sanewayah mawasta Mudre. Selanturnyane sejarah aksara Bali punika mawit saking India wenten sane mawasta aksara Karosti, aksara Dewanagari, miwah aksara Palawa. Selanturnyane sane mangkin puniki mawasta aksara sane wau ketelatarang aksara Wreastra, Swalelita, miwah Mudre. Selanturnyane wenten pengangge nyane. Nggih. Aksara punika kekepa dados aksara pengangge tengenan miwah uger-uger nyane. Pengangge aksara punika wenten iu, taleng, tedong, suku, miwah pepet. Mungkin pengangge tengenan punika wenten bisah, surang, taleng, tedong, miwah saneliana. Contohnyane sampun wenten nggih. Materi selanturnyane indek pasang aksara Bali. Pasang aksara Bali puniki uger-uger sane indek nyurat aksara bahasa Bali nggih. Pengangge aksara wenten pengangge swara, wenten pengangge ardhaswara miwah pengangge tengenan. Nah, sane puniki ring ajeng sampun wenten pengangge swara, lanturnyane wenten pengangge tengenan. Punika wenten nanya, wenten bisah, wenten surang, wenten pepet miwah adag-adag nggih. Sane mangkin wenten pasang pagah punika uger-uger nyurat aksara sane contohnyane Arjuna nggih. Selanturnyane materinyane kaping kalih ndek nyurat lontar. Nyurat lontar punika wenten sane merupa daun lontar, alit-alit mangdauning, kaping kalih wenten dulang, pangrupa, lungke-lungke, miwah areng sane medunu nggih. Selanturnyane tata cara nyurat lontar punika mangde tangan punika nyurat aksara, tangan kiwa nika ngambel lontar punika kesurat. Aksara sane kesurat nika mangde mejit tume nggih, nika sane becik. Dan kali aksara mesurat, aksara sane kesurat tebak wayah wonten tebak muda. Selanturnyane materi sane becik puniki sane mangkin indek keyboard tamyang nggih. Tata cara keyboard tamyang sekadi sane sampun kauningin niki mawasta keyboard tamyang. Niki kainstal ring laptop dados install dumun aplikasinya nih sampun muncul keyboard tamyang mangde ngurat yang alit-alite indek sane barak puniki anggen nyurat aksara biasa, sane hitam niki anggen nyurat pengangge nyane, kemudian gan tacem nika anggen nyurat aksara Swalelita, gan tape anggen nyurat gantungan nyane. Sampun kenten indek aksara puniki dados alit-alite pepelajahin ring jero utawi ring YouTube sampun wenten tutorial nyani nggih. Indek aksara Bali ring berbagai media sampun puput titiang uratiang mangde alit-alite tetap semangat dan santai puputang titiang untuk para mesanti.
Om Santi 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 Om.